45 Komalpur constituency bai khobjak Debbarma thani Adong Ranjit Gwalani busajala Yakung bai tabuk thuyamo Kwlaijak obohai hamya jorao logirinani bagai eba chobasu khlainani bagai tini Swrangchati fungni damsar tamo jorao siari bisingno Thangwi soika brongni dukhongo EM Ananta Debbarma te je manchak chobasu khlaika obo actually surma kendro Sibariwo tini kaisa kormik 45 ni kormik tini Ranjit Gwala bini basla jarai college porito mani bo ekta cycle accident ngai bo yakung choli maya ebong him maya awon bage ano kobokka ge angbo naina phaika ang naiba kubuino bo him bo maya basai bo maya asu bo maya rokojak এই অবস্থা নুখা আং যা ফাদি চেক বনো কবিরাজ লাংনে নি আং কিজামিজা সুবাই খালাঙ্কা আসুক চেক হামবাই